Ma'am, Impact News nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam bu taram nokchari April ki tarik tara mathui ki chatharakpa yamna sangba tangkak tare thona khaidokpa tumlaba Lok Sabha 2019 ki tara terlek sub Lok Sabha mikhal gi aroiba tangka ki mikhal sungarang loikre matung da matang India ki tongan ba TV channel singda amadi newspaper singda exit poll sing kanana mikhal se mai pakadage karamba alliance na natraga karam political party na sit kya phangadur ge haibagi projection tawna ba hokre adubu hairiba exit poll haibadi voters sing na vote thadaruga thorokpu matamda makhoi opinion lahoraga tawba adu makhal gi survey ni aduna survey si chumba ya habesu pane but many a time survey sina reliable oraktaba chumdaba tangkak se aduma yawi adubu ayam matamda chumba gi su leiri manamaduna Handak ki pangtholiba tongan ba research agency amadi media channel singa partnership orga tawriba du makhalgi survey singa si exit poll singa si krai of reliable oibe yagadagi habagi matang asida khanane ne gudang si impact news ki studio the next basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson obiriba oja I Hemochandra ni hamta oja Hemochandra Nokchari welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us senior journalist Ahong Sangmu Mobi ni oja Mobi Nokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiriba oja CS Chidananda ni oja Chidananda Nokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Hai riba exit poll singa si lak matung dagi di matang tongan ba reaction sing political acho mamia sing dagi lagna ba hore adu maru ina hojik si Mamangi 2014 ki Lok Sabha tara tarulak suba Lok Sabha mikhal ki matam dadi BJP ki maru ina Narendra Modi ki wave amalae ithak amalae aduna hairamne adu handakti haribi thatsi hariba wave si am chawba tsunami am olagani haibagi wafam si lai maru ina exit poll gi prediction ase da predict toriba si gi matung inani ayam mana masi 280 dagi hauraga 30-40 phawgi masing sit se phangba ya haiduna handaki exit poll sing si loina mangna hairi aduna maruina magic number city 272 ni 543 sit leiba Lok Sabha gi masida 272 phangtar gadi adum sarkar semba yadune adubo BJP gi alliance oriba NDA sina 300 plus phangba ya habagi thumping majority phangba ya haibagi wafam ni lai se marmaduna this is not a wave, this will be a tsunami, Modi tsunami habi wafam ni matang sida ahanba question se Congress lak chege oja Hemochandra ta kari wafam thamininge khogi exit poll gi lanba chumbi wafam silori but hujik lai ba exit poll gi results gi matung inadi Maldives ki prime minister na phawba India ki prime minister da Congress le tokhiba lere yam chawba thumping majority ma phangpa yare handaki exit poll se maram moiduna so this will be a Modi tsunami kari wafam thamini. Well, masi process amani democratic process amani koi exit poll haina haina riba koi handaki city am sang ba 17 Lok Sabha ki city over 2 months one of the longest koi campaign taunaraga koi ultimately the mandate to the people will be out in 48 hours. Koi exit poll haibasi su parameters khara da dum taunaba pot ni aduga exit poll haibasi ngarang na han to panati kain adum matam sang na tawraba process amani na adwai da thudokna Maduda aikoina nungaiba nungaitaba thuidongna aigi wakhaldadi personal oina hype targedi maduda ai thuidongna debate tawjaningde hoi adubu akoigi India gi akoigi democratic akoigi history da akoigi party amana whether terminology do rajna haibi tsunami haigera landslide haigera 2/3 haigera haining mong da highway ai okay akoi Mrs Indira Gandhi assassination gi matungda chamri cross to yaw khaba chamri tram 1984 ai haije si aduga matam ama Pandit Jawaharlal Nehru gi matamda maduda bhau phangidaba Congress ki phangbu chum yaugi haije madu kaino amani aduna masigum process akoi gi chai umudra chupuge akoi gi republic oiraba matungda 1950 dagi na ngasi bawa akoi independence dagi 50 dagi akoi gi democratic process amusida party amana yamna majority amu hanna phangaga government amu hanna pairak pasi kasu yamna it is something which is not very surprising oiba yai oitokpa yai adi mayam exit polls na high riba kholiba mayam sida koi gi Modi gi tsunami ni NDA se hala ani 300 projection lairi 272 gi magic figure to the cost of ni high bado na muk sum koi adum tawgibani okay adu aina haije ne gi di whole process and ki keno tawbuse maduda koi toido na maduda 48 hours katang aire maduda debate tawnaru na kai kana ni nai ai haije si tawdabu hadaki kaitare ekta ngaingam dabagi keno ma concept am laibuse okay haidi yam chumi koi se yamna light humor am da jai jage ba angang ama koi yamna matam angang ama pokpa se yam nungai ba koi gi imung manung ama da angang ama lakwa no lakwa haiba si yamna nungai ba occasion me longnei ko
angang pokpagi se matam changi angang pokpai ju tha khara dum changi bani ada angang se pokpu numit sida amuk ma gi aja puja son na khotna sosti puja haibam lei adam hujiki NDA ge tawsidi angang si pokpu da ngai ngai da hekta pokpu no alaga luhong se haibagi bhap lom do laksale ba alagi swai dadi akoi media su kari su exit poll gi kari su ekta chat tau chu tanbuk tanjale di kari no hai ru ji sini ada yam hai ro ga moi si phangloi doni moi doni na kai ke no hai da kani hai bi bhap lom khale ba ai na kitang latest khara akoi am sang ba akoi election na tau na gre akoi sida kaya rak nai na gre law na gre akoi ke no tong na kitang lem tak ko kari public mandate to the tang kulum do the thol we have to respect all the verdict of the people adu di akoi na respect to ta bani as a political entity congress obi BJP obi to obi to bu I think khachita with kitang gracefully ko ekta kai ta ekta kai gumba ngamne na khallaga su khada lem na ngam ka da natraga ngam da kan da akoi so dum akoi ke calculation adum leisure so we have not given up. We have not given up hope. We are still very hopeful that akoi gisu dum NDA haigada non NDA gi kano sisu akoi gisu am akoi gi own akoi gisu assessment adum leisure haijeri ba no debate si progress to kan mo kha dum comment to okay mathang je BJP ko Chidananda lak je ja hai riba ku gi thani rom phana chathaki badum ku gi election gi process asida tongan bu interview sing da Congress ki President Rahul Gandhi na hai gi basi तारीख कुलुम दो इंगायर से तारीख कुलुम दो इसे सोए तो ना खांगनी इंडिया की मियाम से ना करम्बा पॉलिटिकल पार्टी बु करम्बा आइडियोलॉजी बु पाम बगे है बसी अदना सोए से BJP माइथरे ने हबी वापम से तो पनबदी लई अदबु हुजी का मुक एग्जिट पोल ला मतुम से एग्जिट पोल से मधुगी ओना देना बदा उंगला abni ना सोए से दा कांग्रेस की याम चाओबा कोई कमेंटेटर है तारे शशि थरूर ना पोंगो की वापम से एग्जिट पोल सिंग से आया मतम दा लाली हंदक तो सुममांगी चयोल दा ऑस्ट्रेलिया दा पांगथो की एग्जिट पोल यांखै तरुक से लोइना मग लान लोई फंगी अदुगु इंडिया ददी एग्जिट पोल तो मतमदा पोल तो लाइबा कांगु सिंग हाइतरे एनी लाइबा कांगु सिंग सी मखोइना लाइसी मखसे गवर्नमेंट की साइटी लाइरा कराइदे लाइनो हाबि अकीबा मा वोट थादरग थोलक मी सिंग वोटर सिंग लाइबनिना असेंग दम तो हाइदोक नदे मरमदुना तारीख कुलुम दो सिदा असेंग खंग हाबि वाफम लेरी करी वाफम थबिनिंगी बीजेपी लाक्से अहानबदा स्पेशली फ्रॉम द बीजेपी के साइड की इंपैक्ट भी जाम थागदिंगी नासी की ओकेजन सिदा बिकॉज कोई स्टेट से मणिपुर से सेंटर दगी लापना लेबा नेशनल पॉलिटिकल कोई सिनारियो नतक एजेंडा इशूजिंग जी लखला खनाबदा हे गैप लेबगुम अमखक लेबदु इंपैक्ट लखतना ngasi कोई याम फोरम अमदा पुथुरक्तना कितंग खनाबगी कुतोंग चाबम को पीदना मसिगी मेन कोई कोर्स दे को योरक्तना डिस्कोर्स तो फम मिसे कोई खनाबगी फंगी कोई कुतोंग चाबम को पीबसी याम नुंगाई कोई दिम लोकल इशूजिंग ने हेना याम चाव लेबनिना समटाइम्स नेशनल इशूजिंग जी कोई पुखलगा डिस्कस तौई कुतोंग चाबा लेतबा अदुगा कोई पब्लिक हाइजप तार स्टेट सिगी मियाम दसु मदु मेसेज में यौना भनब याम वाबा मतम मदु मे कोई थेंगदब नते हौजिकी आइना अनि सुबदा थमजनिंगे पॉइंट से शशि थरूर की वाफम सुदुम लै अदु मागी ऑब्जर्वेशन नै मदु की वाफम ला कमेंट तौनिंग एग्जिट पोल से बीजेपी ना कंडक्ट तौबा एग्जिट पोल सु नते अदुगा अखोई एग्जिट पोल से भारतीय जनता पार्टी मनपुर प्रदेश इंडिया की लेब एनी कनो कोई मदु सेलिब्रेशन तौसु लेथ्री तौसु मदु तौबगी मतम कोई चादे हाइना सु कोई खल्ली सिदैदा अखोई तमो अखोई हेमोचंद्र थंबी की पॉइंट सेम पॉइंट 48 आवर्स तांग कुलुम दे पीबा मैंडेट टू अखोई तुम रेस्पेक्ट तौबा ताई लेरिबो क्वेश्चन अमख इसा इशूजम ख थंबी खिबा मोदी माइथीरनी हारगा माइ पाकपगी पोनम खक लाखप पोसी एग्जिट पोल्स की वफम सी खक नते अखोय अदु बीजेपी की फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द डे वन अखोय अदु सर्टेन इश्यूज खरदा भारतीय जनता पार्टी ना अदुगा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप मखादा इंडिया पुनमक्ता अखोय कैंपेन दिसांगसिना चथरना लाई समना हरकान एग्जिट पोल की वफम सी यानिंग दे हाइबा यानिंगी हाइबा वफम दुदी तोंगान तोंगान ओपिनियन लेगनी यस हाउकिबा दिसंबर की था हाउकिबा सही दिसंबर था पांगथोकी स्टेट मरी की एग्जिट पोल दा यस अखोई अदुम एक्सेप्ट तौई एग्जिट पोल पीबदुदगी अखोई 90% अदुम मदु अखोई की स्वीट ओई चानै हाइदी बीजेपी ना स्टेट अहुम मरी दा अखोई माइथी खिबगी एग्जिट पोल दु याना मयेक सेंग ना मेंशन तौई अखोई अदुम एक्सेप्ट तौकी अदु हुजिकती एग्जिट पोल सी सर्टेन मीडिया एजेंसी खरा मसिदी मीडिया एजेंसी सिंग की मनुंग दसु अखोई ना सुम यंगजबदा एंटी अखोई की हाइद्रमक्सु सरकार बु यामना स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज तौबा मीडिया हाउस मैम मागी तोंगानबा
sample survey tawdana magi tongan team jing puthu aga survey tawi moina su dum pibani adu hojik lai bo wafam sidai sida aikoina exit poll sida only tawriba mayam se exit poll moy tawriba agency taragi matakta na tawbo sidai sida NDA halakani haiba asi aikoina BJP na haijaba tare BJP amadi ma chaminari ba NDA gi partner party singa aikoina hana fil tawjaba okay wafam duka maduga sanaba wafam amak leiba aikoi sujoi soidana handak si aikoi Modi aikoi gi anirak suboina Modi amuk halakna bagi aikoi campaign adu mai aikoi gi pakani haibi yam achauba thajaba amaga loinana aikoi madu campaign changkhin jakhi banina okay aikoi hoji maksu yes still aikoi 48 hours ti watli adu lakko mandate ko respect tawani adu hoji maksu aikoi na sa tawjeri bi exit poll gi wafam ji na tonga na thamakanda aikoi hena aikoi haukiba 2014 gi da phangba masing du dagi hen koi phangaga Bharatiya Janata Party na luchingba Narendra Modi gi Prime Minister si asi amana halakhini haibagi yamna achauba thajaba do aikoi adum BJP da madugi phawba madui wakhal adu dum aikoi husudum phawri aduna aikoi exit poll si masidai aikoi na tasengna madumakna aikoi gi natagana madumakna aikoi hektumak aikoi sungsoi soidna mai pa ani haibagi exit poll gi wafam duda aikoi ngi yam thajana natraga thajadana aikoi criticize tongji masi media gi mai freedom okay magi ningtamna mana tawjaba mana honajaruba tongan ba media house me ap honajaruba pot adudi BJP na dai dudi dum respect tawi okay haidana iya adu hoji bogi ande celebrate tawbagi wafam di leite tarik kulam doida lakado riba miyam gi mandate to respect tawgani BJP na bu hele Congress na bu hele adu budi respect tawgani habne adu hoji bogi ande live exit policy su masisu survey research am khangni na masisu masina achumba aseng ba result mangla tragasu live result si makti adu mag respect tawri habi wafam duni matang sei jamu bidlak chagi uja tawri ba khoi research organization am khadana taba ya more than 10 organization na tawraga media partnership tawraga moina project torpani amaga somta manadi aduna manada basida hayang kona result la matung at least amma natraga ani mana khara kande handaki projection yam managi happy wafum laktori bra hari yam banina amma di soidna mana rakpata bani kari wafum thamini sa sida koi gi research mayam toksalakpani na survey mayam toksalakpani exit poll gi aseng basi natraga koi ruling ayam matam da ruling sina wafam se dum leina banina koi gi exit poll so adon incline torga chalen khambi bra natraga sa sa si theruna ha ki ba koi gi exit poll to matam da miyam sen vote thadaro tholok matam ngonda question hangda kana da thadar mi hangmatam da mazu ek haidoning da ba wana terene hajal mungumba adum mayam leibanina tarik kulum do sen aseng ba mandate oini abi wafam leikari wafam thamni oi taseng wadi vote haidok tringai di kana su aseng wa haibding amoy adubo khoi psychologist haibatai koi political science ki part amadi oiba aduga election si naina ba kangbu sina mamanga da opinion poll haibanga exit poll adum tawdun la opinion poll sina before election voters sing da Canada thada gadori kam party da thada dori kari ni issue idur haibni chingri da hangaga loba opinion da base doroga semba khoi gi election result haitai adi amana khoi after election vote thadoroga tholokpa mi singdra Canada thadara mi kamdong na haibni chingri da hangaga base da wadun exit poll su oiba adu exit poll si smaina hai it is not the opinion of the voter it is the genuine perception of the voters hai okay aduna masigi si khoina karai popo chumila le na khoina saida nei na basida arugo potlamadi wai maramdi past history na masi la le ha se khoin takre se 2004 da adum la gi am chauna BJP gi signing India gi achoba campaign gi matungda 2004 da p hibar prediction la le 2009 gi prediction la le 2000 prediction ju somewhere la le 14 gi se BJP na losing by Indian government by ni haibdi chumi aruga sit to the projection to the prediction to the hena sound phangi yam tina different way man when ha 2070 sorry 274 gumba phangani havni maximum Indian adu 336 phangi aduga UP na 115 phangi na only 60 mudam phangi ba na sigi is dum soidana adu langani masing di adu bo khoina amakha yengba yari si ND led hagadra BJP led government amadi lakpada khwaigi nakpo oire habse mani different sources sing koi around aikoina thina jaw the media house tara hum dui gumbagi survey gi result hai tari ko sai sida phangba khara do the Indian led tawganian haibadi koi yaning bagi room din na adubo pariba masing 300 plus ka du di kitang exaggerate oina aikoina oi ada si personal opinion hai targadi
ID maximum to 70 side ki pangen hen gani tha jade India ki oina aduga government di dum soidram pai ki gani aduga UP gi hujik moina pari ba 127 30 ana pari si around 150 gumba haigala kadaba mali rest to di ko gi mahagad bandhan adigi other parties mayam la kadaba mali aduga hujik ekhon atopa yengba yari ba mana exit poll sing china NDA na government pairani habagi choba prediction pira bhabuda koi gi UP gi mapang oina subminer pa ya ba koi maru mapang gi phibam lei ba Chandrababu Naidu na hujik si prime minister gi campaign gi mongda different opposition political party ki leadership unabai thaba ngasi maksu Mamata Banerjee gi unadana tawriana saisi yang kanda in general kanoina India gi yang kanda hana leram de phibam de gi UP gi phibam si itha tha jatana khara wangkala kani habi polamati aidi exit poll na phanan haijar gasu masidi gi hena ai lakani hena advain thamjana okay non BJP party singi apun ba alliance ama toraga lenga seng gi phibam su lei habni adu magic number se karigum India na cross to witar gadi adu gi chance muloi niam gi adu hojib gi na exit poll the live number sing asidi sin accurate exact number na trabga so masi general perception miyam gi oiba wakalon je si gi phibam leri India na kara hena lebi ai kyam yam hengadi ha bajidi makoin project tori ba si gadi manada basu ya adu general perception da India na kara hendau mali habagi perception ni hoji paugi oina tongan ba research organization sing na media partnership toraga phonglok liba dum laba exit poll sing asi adu swai sida yamna interesting oiba wapam am hai taragadi ngasai sasu tharu gi su lere aduga Mamata Banerjee gi yam interesting oiba wapam ama palai si man hai si hojik si gi man haining si underlining wahi dodi haidre adu hai riba survey organization sing asi motivated oibagi mong dani palisi aduga maruina hai riba result si tholaga Indian helani haibagi tsunami lani habi wapam si tholaga ta sengna exit poll mogi keno si EVM machine sing se replace toba natraga semdok sadok pagi manipulate tobagi natraga replace tobagi chance ama phanghoni haibagi allegation haigadra amazu phangdori adu de kari wahum thamingi simagi exit poll lag pasina mar moirag madum ba rig to ba haigadra manipulate toba haigadra replace tobai chance phangni ga khan bibra kari wahum thamingi ai uja Hemochandra lag to na madudi rajai di subscribe tawdi Okay. Mamata Banerjee gi magi personal opinion adum oirambai yain khali kai no go madwai dadi adum ai election commission da thoidongna thajadaba natraga institution da thajadaba di leite adubu handa question khare de lai question khare de lai definitely adu de undermine to yaroi undermine to yaroi di Mamata Banerjee na haiba haidaba du tongano thamgasi election commission of India is koi gi statutory body amani constitutional koi gi institution amane under the representation of people's act koi gi section 126A da yam clearly high rivni ko si election commission the people mandate amane ba masida pirisi half an hour gi mamang da exit poll gum si tongna di akoi gi poll si adadi akoi di hujik summer time ni na pung taruk pau po tau bani koi Manipur da pung mari da loisale mga da loisale do moi gi di Madhya Pradesh ku batai tai states se handak si final phase pung taruk ta loi ado exit poll pung mari da ho gre okay nati ai sai na what is the hurry poll to phajana lohel la matung da natra half an hour aina kano da piri section 126A da madugi id standard timing ama decorum ama id kasu kai de id tasengna ayu wakhanda di democracy gi oina phajana clear majority ama people ji phain khale whether it is BJP oisunu Congress oisunu koi hang parliament kumba to khot pasi phaten lo be adoi ngasai gi magi combination do na tongan ba ni NDA National Democratic Alliance hai UP United akoi Progressive Alliance hai aduna magi alliance magi ideology manaba da punba gi wani adubu party amana yam phajana clear mandate magic figure to cross to ga govern to bus di id democracy gi one di healthy way na low way adu ai da kai gumba BJP na madu da yam phajana handaksu amu hanna magi pro incumbency hai gera whatever adu di terminology do moina sinaning ba sinna ba yare la agasu ai di madusu democracy yam phajaba akoina madugi mandate ama akoina respect to hom thok pot ama ne lowe ba aduga somda EVM machine adu to da to ba adugi wadu di yamna lei gre madu da ai swai da di ai di madugi debate matam ni loiran khalli adu definitely there is a very akoigi achoba yam fundamental question mark ama di handa election commission da lei re handa yeng biu Manipur gi issue da mayam ama
kano lay hidre Raj Nongthombam ta khali yeng biu 92% ai sibu oibe apol okay 92% CM gi kendra da lay gre adi ate kendra mayam da na ate mayam koi gi inau Chidananda gi ken ai ek segment o ate jaga da loina mak camera loin yawi Like Loina Yauri, I certain areas, pockets, a queen of Chingna, BJP, Yatina, a Kanakan Mantri, Miamsina, Tola, rigging Toba, Toxi to an allegation, Tone, Mafam Dutana, Latiga Habitat. I imagine Maduna political battle money. Do the Kashung, I'm never told of in low sale. Okay. I'm never told of the Kushum Todi and Lonasi. I do election commission, the bipartisan Nova. Election commission have a city, Miami Matakta Lake, a port Amanel. I do the election commission, not Tovam talk port Karadi. See, I quite the suit on the way. When the Congress na kan bajaga Bengal suit in Bengal Amit Shah lang with them the Mamta Banerjee na Tauri Koli with the Yanning Day. Yanning Day, BJP nada, Rocho Tomatum the TMC na Inzalaga, the Ubabom Langsan Bokochan Bagai Tonariba, Bengal the Tauri to idea of a train in the low deal. Just because of way Mamta Banerjee, Modi Yanadi na Mamta Banerjee Aran Batabom Tolanga, Madusum can name Tony Bokoi. Tobu. Basic kanoda lakse ke raj yamna lulai di election commission ki commissioner ahum laiba anda khambi rangoni raj chief election commissioner ga adigi ahum ni ko 3 kanone member chief election commissioner laire election commissioner ama handa kanodi yaudrim meeting yawo ina toneri dudi aduna takpadi election commission sida su institution sing ta su fishers yam lay aduni yamna akoida kaita re yamna kaita re alarming oi dise adigi last point huji laising asai haibi re asai bungo ai nau chadana yam appreciate to ma yam phajana naha moi ne yam phajana yam mature na bu akoi kano tore akoi masi celebration se akoi gi akoi oina di immature oi 48 hours loiraga akoi celebration tone si yam phai ba adu how do I read Rajasthan haidini Maldives ki akoi gi prime minister na congratulate toksale adi sobna Modi gi kano haita re akoi gi open kano da chatli ma open chatlaga hoji ma gi asmong da thadari ba kaita re akoi gi ador gulab ki lei gi kano asi chai na ga tawri pot sidi ai gi wakhan di kamaina felicitation adi ai yai adu kar kan da tawu yai madu ai haijina madu kari oina ai gi wakhan di cham je ba ai pang je ba ngon da di madu kamaina handu ko dong no jai bhap tangam de dang ai jai na yai akoi loina mo yai adu ga hoji hai this dai so accept tawe ba hai bani mi gi loina mak mi gi exit poll loina mak hai ta aina in hanu yeng jabada Nielsen gi di aham le UP is ulta chalame ba aham ba hek ngarang nahan ho ngarang ho binu mi ABP Nielsen gi Nielsen gi da di kamai to gi UP sida na akoi kano da nan NDA da pulap pi ba adu ga hujik ti moi su pulap oina hekta cutting across the board koi NDA da pi ba du di madudi after all madudi akoi su maduda ka ye lu ni okay to wudu akoi na haijere ba akoi tamo binanga sa haibi ba du yam phaji haibidi akoi it has been proven time and again over so many elections in the past that sacrosanct oidia exit poll have pochidi sacrosanct oidia exit poll is just a opinion gi wani aduga sina exact akoi gi figure exact poll din nati haijabani okay exactly replicate torkadu binate just opinion am kani general perception ni haiduni ai mathang sei just Chidananda dong lakchagi hujiki just Chidananda sung sai takpi khiba akoi gi November da pangthok khiba state manga gi election da state mari da congress ki manga makta BJP hate manga makta BJP ki amata lakhi dia tare Mizoram dana adum akoi MNF ki legre Telangana da TRS ki chauna dum legre to BJP ki strong belt na hainari ba strong state ni hainari ba Madhya Pradesh Rajasthan amadi koi Chhattisgarh da Congress na sweep to khibagi matang du da maduda lakiba even exit poll phauba koi dum respect to ki haibi ofam di thambiri adu hojik mayam amuk nau na haigadra adu marakta gi dum haina bal laikibasi hairiba state manga natraga ahum sida BJP na maiti khiba haibasi masi intentionally to basu yai habi ofam maru oina koi EVM rig to bagi wafam lakpang matamda karigo EVM se rig to targadi mafam atuda BJP na adum kabi hai BJP loi po ki Congress dum kagi it means rig to gi di haibani ta ibani maduna haibagi wafam si maduda hana pre condition am create orga handaki lok sabha sida madugi ona tena bata to ni haibagi wafam malai handaki lok sabha sida na BJP na loi kan na bagi ke poram si ya libni EVM aduna ni Mamta Banerjee ju ngai sigi ko exit poll gi mai pai haibagi kaino marak sida no aiba marak sida ngai gi tweaking natraga manipulation replacement am tawgidra ga na Mamta Banerjee na ga yam sauna hari se habi wafam lai kari wafam thabini ga jasina hojiki do wafam da yam samna thamakan magi
EVM rigging tauba natraga taudaba natraga manipulate tauba natraga taudaba gi wafam ma live sidi mase from the BJP side it is very unfortunate we am live activity aduna masi highway daba tori daba thabak amani haidani koi feel tawle maram di karigino haiba kanda aikoina phibam phaba exit poll oiragana mai pakkan he aikoina phibam pharoi daba tang shokada boirgana aikoi opponent duna adugum tawgre adagum tawgre haidana to opponent charge so su yam langani maram di karino haiba kanda say suppose how give state marigi election ki result aikoi loina mang ui Madhya Pradesh da aikoi yam narrow margin de aikoi vote taseng total vote percentage de aikoi ne heli BJ Congress gi seat masing moina khare Congress na yamna next to next na bani Rajasthan da only 4% BJP de gi heli Congress na Chhattisgarh da yes aikoi percentage 10% ki me ade koi han thana gal heu Telangana da koi ham expect to bai koi organization gi phibam leite me apuna mana khangi Mizoram su mangai aduna mafam du da EVM rigging to bhai bisi within the state Bengal da EVM rigging to do who will do Sason di Mata Benerji Mokutale. Okay. Madam di vote tiga dori basi magi district administration do na vote tiga dori bani. Tau buat target di mana tau dori question nama laya. EVM rigging to buat apa mesti Madhya Pradesh tau buat ada di Kamal Nath na tau dori bra. Dagi Rajasthan na tau buat bukan Ashok Gehlot na tau dori bra. Sigi question tu dum lagi kan ya. Adu na madu ki apa tu di halpam thok tu ba Madugi Pantham talk to Wapam ne hide and I quit at the muck. I quit Lagani, Madudi, I quit BJP, my gating a sea over Madu Wapam, Wapam as it a saying number Supreme Court, younger than a Supreme Court ki directive Amalay than a BVPT, senior than a Madugi polling station, I quit Manga, Madu sample, I quit counting Tonabagi process same than as the election commissioner Madugi, Pium like election commissioner whole polling station Punamaki BVPT do. Loina count orgadi another 2 days amasu counting do the hen sang poya matar labor sang kani madu manpower sang kani labor sang iba manpower sang iba dugi makeup tongna bohna bata achobo resource sam sang gani resource kanai paisa na koi gi paisa adu orgadi lairi bu system ji koi thajaraga masi dum counting gi process ase tum tausi haibagi yana ba madu da supreme court yadana haibi supreme court na madu gi petition du lakpa kanda handharaktana hoji ACTs koi tang kulum doida election commission na piba guideline di matungina vote tiga dori basi masi taseng namak yamna fajaba democratic India se parliamentary democracy ni aikoi gi mihut na leibak ngak puni aikoi gi mihut khan na bagi process tu gi aikoi matam honglai ba aikoi technology si sijinaraga aikoi madu gi experiment ama tawbi aba tawra matung dai aikoi gi mandate long ra bo hona rak pani adon adwai da EVM gi rigging gi natraga na manipulate tawbi wafam simati I have totally BJP na madu reject tawi hai jabatai okay adu ani sibo point la ibo wafam de aikoi gi ngasagi mayamna aikoigi khalliba pot uriba pot ngasagi exit poll gi laiba pot si sponsorship ama leiraga ai ngasai mamang su kitang adum thamjagre leiraga tawbra haibagi wafam hujigi ai manipulator pagi sponsorship question am kaksu mamta benerji reflect tobunina tasengna se aikoi ABP news samna harakanda magi Bengal lagi mana pira ko feedback lawi ABP news ki telegraph man sponsor to ribo telegraph ki khabar ki editor na Modi gi mayok strongly all editorial ilai adu ragadi adu gi media house no pira ko report ta Bengal da moine pibe exit poll na haibani madu BJP na subscribe to dabadi I don't like to comment it I modom chatla comment it tawjero mai khoi na expect to vote apun ba leidibu sitni phugi manung dudagi khara hena moi handhara ani mamang na phangaba 30 du yauraroi moi ji 20 da phangkan BJP na 10 plus 13 14 natraga even 20 yaura kadra haibigi moi gi piribu calculation do Modi yadaba haizba tare Modi bu criticize tawriba media house akoin uriba potuni akoin ekta A natraga na B gi media house na Modi yai natraga C na media yade na akoin madu masak tak pati natti moini irakpa editorial moigi editorial du ta ba mami du di koi lo na pa bani na akoin ekta claim reporting da di tongan ba adudi akoi mayam na punap ka reporting da di mai phibam du gi matung na senga pau du miyam da yohna bohna ko adu editorial la kai reflect tawra agati media house du gi magi opinion am lain is my lai mi lobuni na adu umba yada ba jing du na hairak abani na okay mai khoi su consider tawbugi pot am khale adu na di hoji akoi da feel tawri ba si
Mamta Banerjee si mahak Bengal da mana am asa tawjaba even mahagat panala agati Prime Minister gi magi dream phawba leiba adugumba magi wakal si ningan ba ama pu over haibse magi ngasi tweet ta tholaiba mana media da thoi wakham sina tasing namak ma mai thi ra ma loina ma aikoina BJP na su we are not claiming aikoina nipu mak sweep torani haibati we never claim it oi madu claim su tawro aikoina ani khak ka bani 2014 da ani khak ka bani aikoigi ani karam badagi aikoi taraga mari manga yamabada adai babu karak po yabagi phibam makak tu di aikoi su hana dum masidi not only exit poll opinion poll gi mamangi vote mamang da su aikoi taragi matak da kana na aikoi khona bagi wafam de aikoi leaders na dum open forum da aikoi dum ngang na lakpani na taseng namak hojiksi peniki am aikoi kaino situation ama magi aikoi kaino provoke tor abra Mamta Banerjee da madugi insecure oiba pot ama khak lairabra haibadu mana madu library report sina madu show tawba duda mana madugi pen daba madugi anxiety du ai phongdok pani haidan lawi aduna BJP na madugi whole mana manipulate tawba kaino tawba ngasai ai koina sponsor tawbagi wafam aduga madugi EVM rigging tawba pham du koi totally reject it adubu hoji phogi ona thongna riba tongan bu opinion sigi matung inadi chingnaba kharati leiri habagi wafam dune du chingnaba sina karai phauba achumbo oigadagi oidagi harudi numit 48 hours ki matung haba tare numit humni subada tarik kulamdoi ngasi dagi numit neni ki matung da haba tare tare humni subada numit sida mayamna soidana khanga gani mege tarik kulamdoi da aseng ba mandate miyam pi ki mandate si NDA dra natraga UP dra natraga atoppa alliance amadra haba duni on the note bank close ke program thonjer ke impact news meeting tadro Mandate 2019. After the successful, extensive and exhaustive poll day coverages and analysis, and as we head to the Judgment Day, a team of reporters and analysts will be on Impact News, bringing you an unforgettable experience of election news. Mandate 2019, Result Day Live on 23rd May, only on Impact News, Manipur's Election News Center. Welcome back. Don't remember se Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events would be Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jan wiba si tra trelek soba lok sabha mikhal loi ghar matung da vote thada na ba loi ghar matung da masigi aroi ba tanga khabadi mikhal vote thi base tarik kulum doi doi adu masigi mamang da vote thada ba hek loi khiba ka thongna reli ba tongan ba research agency amadi media partnership ki makhar thongla li ba exit poll sing asigi matang dani ayam ba exit poll sing sida loina mak NDA koi NDA ki alliance asina soidana lengak pair gani aduga UP na pair ngamro have wafum silai adubu so I sida ngasai tongan bu opinion lak matam da even tawriba service of the sponsor tawbagi wafum gi mamita ba mong da Mamta Banerjee na singba kaya na phongdorpa aduga sasi tharu na su suma makal gi koigi exit poll sida miyam na thajaba thamdabani na sing bhaidok ti habina singbagi wafum na laiba sida so I sida ina jam movie drak sing ju tongan ba कोई research agency have तारे Times Now, VMR, C Voter, Republic TV, Jan Ki Baat with Republic Bharat, News Nation, IPSOS News 18, Nielsen ABP, India Today ki Axis, Chanakya News 24. Hai riba mayam se na pangtho mayam se da ayam banadi 300 crores to VND ki se yauri. Adu khwaida ki low phang bahai target ngasai koi BJP ki wajah se dan jutak pi khiba koi BJP ki hai koi Bengal ki hai gedra. Kitang natraga koi Narendra Modi de kitang critically opinion phongdok padum laba organization have target the ABP Anand Bazar Patrika hari basigi Nielsen ka pangthok pa makoi gi service da 267 NDA the period the UP da 127 ki sang da pi atai de relatively am tam se da season na khwai de low oiba NDA gi kano oi performance oi exit poll se da kamai yeng bining so khoi gi even research agency have tare research story ba kangu si phauba कोई opinion लोगों मतम दा है क्या तरह का कोई survey सब मतम दा मुझे सु bias होगा means कोई पैसा पीर का लाई भी हो भाई वासना तब bias होए ना मोइना पामो बा party न तरह का मोइना कितने फन खन बा party तो दा कितने incline तो होगा survey से तब वीका इनकम भी बरा कमाई न तरह का sample size ना मरम होएगा सु ममकल result से लाख बनी का इन हाई बिनिंग बरा करी वो हम थम्बिनी सिद्धे दाई personal experience अंक का ये हाई जगह आई सही मक्ति चुपचाप काउरे मणिपुर की MP election ये दा मतम तो opinion poll सी क्या ना election commission of India ना थिंग बलाक रे कहीं section 126A जे हफ्संदरी अदे अकोई opinion poll तो ये with team from Manipur University की कोई वजाम ने छात्र करने अकोई फजना opinion poll तो ये अदो की ममानरी अकोई की opinion poll सी मणिपुर दा best है ना मयाम सु मयाम ना थाजबी बागन होने सही तो दा अकोई की arithmetically
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 32 ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 14 ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯥꯗꯤ ꯀꯥꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 8 9 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯇꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 13 12 ꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠ 90 50 ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ 300 400 ꯍꯦꯜꯂ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯨ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯝ invested interest ka ki wa na ta ba lauri ba me du random law bani mi masing de limited oi bani loin mak thungna chat ba su na te adna sai si dai khoina karai bok da masi bu reliable oi ge si de khoina yam kana thaja ba de khoina chumena lo budi na te ba ai sai do general perception ni na mayam da phauri ba pot tu ne mayam da nak ti end de si mu halakane si de phauri phauri ba pot tu de khoi lali ha bi ngam roi ai gi my personal opinion oi na aina ai mongona thada ningi mana kani habduna amane aru general perception ni sai khena badune ade nga sai makok thu sa pet khana madu yawgi ba koi sponsor to bai je opinion poll de sponsor yam to we madu yam chumi mama ga sponsor to roga political party amagi phibam phani amana pharoi haibena singba to roga voters in sweep tongna ba swing tongna ba jam hona je whereas exit poll de madu gi kana ba si except koi gi sensex ta stock market ta khara kana banatana adu atai de dia mena kana bati kesu leite okay mana manipulate tawrani ona tena ka gini ni ni khakta gini mari de monga benefit kesu leite aduna ai di manipulate tawrangani natraga masre da sponsor tawrangani haiba sing budu di ai yam kana adom dai thamjaning de moina lower survey du da mapung phabang gam jadabadagi akoi gi result tu koina pam po tu ta da ban natraga ona bu ora kumse sai gi anand bazar partika group ki 267 do adu maduna khwaidigi hena madu lan sapsana tani habdi nate khwaidigi nearest soiba koi gi exit poll ne ai di ai gi wakhal de ai chu dmai le je adu mai exit poll le sidai koina media house tu na magi keno hai tare aina haigib su sumagadi mathang da aibu hena thajabini haibagi moida nungai jabdu khakdagi bani adu sidai da thoidongna sponsor ga tawai potu di ai laine thajate aduga aingonda budi hangbadu yawbi raktra ga su ngasai mamang EVM gi do adai dai kitang hapchan jage EVM sida temper to ba manipulate to or rigging to whatever madu gi potu madi ai di sudha thajade mardi kan hoji ti IT jogni both political parties in opposition वगैरह ruling वगैरह IT expert लोई लेना बंग हाकते नहीं अमदुना तवगदो बा मागी system दा करमाइना तवगदे के अमदुना सु तुम खांगम गनी अदर कदी मधु ममांग ऐ से example 2014 दा मधु की ममांग ने पाली गवर्नमेंट सी कांग्रेस ने मैनिपुलेट अदुम तवबु याय अदु तवददना तवबंग महुददना अतोप एनडी ने कार एनी हुजिसु एनडी सी मैनिपुलेट तरोंगनी नत्रगा रिगिंग नत्र व्हाटएवर टेम्पर तरोंगनी पारिसी कारक तरगदी कैसे तौर अना हजी इलेक्शन कंप्लेन है पोच कक्तबो अखोना इन जनरल परसेप्शन द लौनरसी असोन मफम दा असोन ब काबुन द तौबंग हाक्तने हजी सो अखोना इलेक्शन कंप्लेन मैम तौरिसी विनिंग कैंडिडेट ओइगदवा हाइगदरा वोट कान हैबा खनबा कांबुदुना अयाम तौतीब कारोइन खनबा साइड आई सोलें खनबा साइजे आई सोइग्रे खनबा फुंदुदा रिपोल दरगद आई फगलकद्रा हाइबिगे अदोम दा अयाम लोइ तौयो सिगी पोचदी अदम इन कनोनी इंडिया गने चना पोनी any complaint like what you assume by area the board from the from the tome tempering potuma I to dona I mother I support of the yazaning de okay aduga mazagi sponsor to why the exit poll the to dona mathauta di na okay sponsor to ko palem to man di aduga maru na replace to ba natraga manipulate to ba EVM machine Mamata Banerjee has the game plan is to manipulate or replace thousands of EVMs through this gossip मीडिया ना थोइबा कोई एग्जिट पोल मैम से गॉसिप गातनी गॉसिप से की नमादा कोई मैनिपुलेट तो होबा रिप्लेस तो होना बनी ईवीएम सिंह है बगी एलिगेशन हम दिलरी व्हाई दिस एलिगेशन मधु की सुमागी ओइबा तोवानबा एक्सप्लेनेशन हम दिले जरंग तो होजि फोगी वेनदी एग्जिट पोल थोले इसेना सिदा लाइबा रिजल्ट सिना कनाम तो द बेनिफिट तो बले के तो नतबनी ना करी कानरी बिगे हबी याम चाव हंग मलाई मसिनो ओनली मतम खर के टेम्पर नमी निनी हुमने की मयाम द एक्साइटमेंट अमा खोइदोक साउनिंग हनबा नत्रगा हराव हनबा फोंदो हन बनतना थोइदोपा मसिकी कानब लेते रेलेवेंस लेते एट द सेम टाइम लाइव नंबर से रिलायबल ओइदे हैबगी
wafam si masida endorse to wibra kari haibin ngai yuza hemasan lakse ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯆꯤꯗꯥꯅꯟꯗ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯆꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤ ꯁꯣꯟꯗꯅ ꯔꯥꯖꯒ ꯌꯦꯠꯅꯔꯨꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯤꯜꯁꯟ ꯐꯤꯜꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯠꯂꯨ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯩ ꯚꯥꯞꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯦꯕꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯨ ꯃꯥꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 48 hours ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯟꯅꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯈꯣꯠꯅꯔꯨꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈꯤꯗꯅ ꯃꯩꯔꯧꯁꯦ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈꯤꯗꯅ ꯇꯥꯏꯌꯣꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ exit poll की करी की national scenarios दा अनम बच्चले आई नॉर्थ ईस्ट तक कितंग लाग नॉर्थ ईस्ट आई मधु इन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट दा कोई की 25 से की मनुंग दा 18 बीजेपी आई हाइजे के बा ngasa हिमंत विश्वास शर्मा दा आई ngang ब फन मुन ताई कोई हिमंत विश्वास शर्मा होइसु दम कोई दम कोलिक ओइना सु दम कोई लोइना रखपनी कांग्रेस सु लेरमिमनी अदा यामना चावना पाखरेबा से आई राज ने सु खंगबिरे मयाम व्यूअर्स ने सु खंगबिरमनी असम जी 13 नि लई अदगी असम दा 13 जे कोई पुलप थारगा स्टेट तरेट लेहौरी सिदा अनि लैबा अमा लैबा थारगा 13 खतनेबा 13 असम की दसु मोइना पाबदा निपान पारी कांग्रेस सु मंगा दि दुम पीरीबा ओके अदे बदरुद्दीन कनोगी अखोगी AIUDF की दसु अमा पीरीबा एग्जिट पोल की वानी को अदुना दि यामना हेक्टर लैंडस्लाइड नत्रीबा मोइना सु बदुदा निपान दम पीरी नामु फंगुद मोइ तरेट लगेनो फंगिबनी थोइदोना मोइसु यामना मधुद अमा अनि खेनबा इदि खेनदबगुमनेबा ओके कैसु यामना मधुद पीद्रिबा अदाइना यामना फ्रांचाइज अमुका हना अच्छा असम ददि मोइ कब कब अदुम मानना पीरि अदु हेक्ता मणिपुर गुम्बा मिजोराम गुम्बा कैगसी हेक्ता बीजेपी ना स्वीप तौदौना हाइबसे अदि 13 सिदा हेक्ता पुलप लौबगी भापने हजिक तौरिसे मदवाइदनी याइना मणिपुर की सु अदुम राज पीरि को मणिपुर की दसु एग्जिट पोल दा अदुम पीरि टाइम्स नाउ VMR की एग्जिट पोल से कांग्रेस की खरा हराव दो माले कांग्रेस की बीजेपी का कहानी है पीरी है मणिपुर पीरी है मणिपुर अखोई कांग्रेस कानी कांग्रेस का तागदी बीजेपी का यादोरी हाइजरखीगे NPF ना कानी वावा लाउरिबनी हजिक अखोईगीसु फिबमदो अखोईसु दुम एक्सिट तौई चिंगी फिबम सिदी सिनारियो सिदी तोंगानग्रेबा अखोई तामोबी की दंतंग आई हाइजगेबा तामोबीना गसा हाइबदो सप्लीमेंट तौजगेबा चिंग हजिक तौरी पोटसिदे अखोई तायोनबो ओन तैनबनेबा मणिपुर का तौरिसिन ngасai rigging figging bengal daga tawriba kholiba sidi amarom da kachani haibi ai ching da tawri pulap nambi ne ba pulap nambi pulap tawbagi concept sidi north east amaru oina nagaland da manipur da akoi swai ga tawneri ba pot sidi election commission gi ga wa ga natre ba tawneri sidi aduna tongan ba idea yam dun lakchage ai gi main pointing ngasai lakcheri ba mizoram MNF ni adegi manipur da su amam piri BJP di yaudri ba hayeng 48 hours ki matung da budi चिदानंद होई करी थोलकदोनो कोई करी थोलकदोनो खंगनी को मोइन सुमोइन कानिन खलम बया कोई कानिन खल्ली अदुबु एग्जिट पोल भाउगी वानी एग्जिट पोल भाउदी पीरी अदिगे उंती येंबियु को नागालैंड NPF नी दना मोइ NPF होजी BJP दी पुलाउ तौने ना ओपनली हाई करे NPF नी अदिगे सिक्किम कांग्रेस नते वाली भाइजरीबा अदिगे त्रिपुरा CPM कसु नो CPM से कनो तबु यारो CPM से अंडरमाइन तबु यारो पाहाइबे वनी लोकसभा की राजस्थान का कनो दा BJP की एग्जिट पोल दि राजस्थान फगले हाइरी मध्य प्रदेश फगले हाइरी छत्तीसगढ़ फगले हाइरी इन स्पाइट ऑफ कोई कांग्रेस ले जगी तागसु अदु तादि त्रिपुरा है मी की चई चा कया दगी CPM की कनो लेरिनी सी अंडरमाइन तबु यारो कांग्रेस की सु अंडरमाइन तबु यारो अदगी अरुणाचल प्रदेश से एक अनीमक्ति लौनी हाइद्रीदना नते अदाइदा अमम इनरी अदगी मेघालय दा हजिक एग्जिट पोल दा कांग्रेस अदुम फै हाइरी ओके अदुना ताकपदी आई हाइजेदी कदाइदा नोबा ngसाई अदुइतादी नॉर्थ ईस्ट की वानी को इंडिया की अमुक आक्तंग अचौबा भारत की वाजे अमुक तोसे अखोई की स्वाइदा लाक्स मतमदा आई वाखलदि होय अखोइना फंगबा फंगदबजु तोंगानु थमस अखोई की यामना पिकप स्टेट्स
macha leijaba sigi oinadi aidi tasengna aidi yam mipai mipai di aina congress ta leirui adigi sida koi sida panel sida raj na nga akoi sida yadabagi koi political stand na lo do yadabagi akoi gi difficulty so dum lei adubu aina wazeri budi hayeng karigumba NDA se halakpa taragadi adusu yamna choba margin namga loinana lakta agadi ngasai gi ai debate tawjaroi ko sai yam tawna grega ada yamna warak doi ding ngasai gi North East ki macha MP am leiba ni leiba ade Assam gi di khal chaw na bu leirena su lo da si moi di tara mari ji chobu state am man do bane ba adoi da khoi se kadai da chakadu ri gi haiba issue ama number 1 kai no bo swai da di ngasai gi chobe agenda mayam CAB kai gi mayam leiga madu dai haijar madu appropriate oidre aduma leigre adigi secondly India, for the first time in the history of independent India, India की basic structures है federalism की केनो सी मांगक पदोना असाई मोदी इन तो कोई political commentators में आमना मोदी की alternative में नो इशू लाइब्रा अदी महागठबंधन की लाइब्रा लाइब्रा इधर इशू में हुए तो सिको अदा single party असाई मी अमदा center तो अदा presidential form of government की type ता का बहुत कासी लाख पसे मसी फाब्रा फतब्रा हाइबसिसु हंदकी केनो सिदा आईदी इमर्ज तो कनिन खाले कइनो इंडिया दा ngasi bau लाइव ट्रेन सिदादी ngasai gi yengbiu ko south yengbiu west yengbiu east yengbiu north east yengbiu si magi regional ujik south di adu gi su yam kanba dum presence dum leiri ujik south di adu gi se Kerala haidasi Tamil Nadu haidasi adu magi dum graduate leiri haijeri ba adu bu ngasai gi live pot sida ट्रेन नम हिंदी हार्टलैंड अदगी MP याम लेबर जगह से ngasai gi mi amada centric oiraga mi amada pura ngasai gi India की basic structure of constitution से दी federal के नोशिदा नेवा अदब federal structure से नेवा कोई हिंगदो दिसे ना हिंगदो दिसे नहीं मणिपुर गुम्बा MP यानी खतंग ले जब लोकसभा की राज्यसभा की MP खतंग ले बजे कमाई हिंगदो दिखे है कमाई नहीं हिंगदो दिखे अदवाई द दी federal structure से ना कहीं गुम्बा federal structure से ना पचना कल लबा मी अनि द कालसु मणिपुर की voice ता दबया दो हाइबगी constitutional मदुगी safeguard to द नेबा इंडिया सिना हिंगदोरी बसे इंडिया की कोई की हुजिकी लेरिबा अदुगी मदुगी चिंगनबा मदुगी अवाबसे मसी आइना सुम खंजबदा hayeng poli kai gi lakpaduna adugi matungda masi for some time masi soidana ai gi wakhanda di political scientists sing adigi naharol sing nahasatra naharol sing politics nainaba india dan nainaba institutions nainaba constitution nainaba se soidana masi issue se lakane na ai di khanjai okay adu hoji phauki lai ba exit policy da di north east ki point lai habi wafum ne thambiri se maram duna wave si wave oiro duribra wave oina dumak lei duribra tsunami mak natraga so habi wafum amadi lakthore ba das dam da laksage ja koi manipur ki oina so amamam hairi congress ki ama bjp ki ama haidana koi maru oina times now vmr gi exit poll sida maram da so sida ama haije moi ching da so define taram dare tam da so define taram dare maram da yam lu ba situation ni aduga hojing manipur da mayam na panari sina atopa amad hai tare aduna koi manipur da natraga north east da di koi NDA gi hagadra BJP gi ken wasi koi wave hagadra sai modi wave se tsunami on gi baje manipur yok padi koi nong se lakta ra jukar tab thagi bar maina wave oina damak leini khambi bra kamai yingbi hojiki component tamo Hemochandra na takpi ri butu da ma tamo gi my opinions atum magi side am lai kani na kan component tu aikoina Assam da nipan karaga mana tara kanin pabde ani lokthog nipan kani habani ado Nagaland ki si NDPP ka BJP ki kanba alliance koi fight tawi adu kar kani haidana dum pai adu UP te satti congress satti man di kain NP no congress support to bani Nagaland ki context da right MNFC aikoi gi neda gi partner mo inal dai dai NPP adum dai ri moi adum panel issue khara da pen da ba madugi area khara le ra su neda gi partner oina me koi prime minister ki koi gi submission of my nomination file da solidarity utna aikoi adum tawi okay Arunachal Pradesh ki aikoi gi train si yeng ba kana state sarkar pai ro party du na dum shift to gi train am lai Manipur gi so du gi train du dum lai Manipur si state sarkar pai party na MP election si vote ka dan lai hai bi train am su lai aikoi na su yam na asa tori bati adumak aikoi animak phangani hai bagi am sauna koi mai pak ne hai bi asa tani yes sumi ching da sai area khara laina go from it is not a new one so no natre adon lai ba train stage da aikoi na thamjani ni ba si north east ki perspective te yeng ba kan da sai gi aikoi na pari ba masing si tasena kunga
निथोई हुमदोई मो अदुमाई थम अदु त्राते ट्राइन पार हाइदर अफाउ द लेबे से त्रिपुरा द कम्युनिटी तामोगी ऑफम दो सीपीएम लाइन लौबो यारो हाइबदु एकोई को सीपीएम को दुम थिननी सु मेदुबो लेरिबो वोट बैंक की मागी लेरिबो हजिक लेबो फिबम दुदति एकोई त्रिपुरा दि सिट अनि लौबा मणिपुर दि अनि लौरगा एकोई नागालैंड अदुगा एकोई सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट मेदा दा माइ केन ओइने यावरी अदि कि अरुणाचल दि लौरगा ट्राइन पाने से याम कोमना इशू ब्रेन खली अदुना दाजु दाई थोजोना मधु की कहीं तो हयेंग थीरगदी खंगनी 23 दा लाकनी सुजे सुइदन मक्की कांग्रेस की अमा बीजेपी की अमा मणिपुर की प्रेडिक्शन टाइम्स नाउ गिनी आइन हाजे मधु बीजेपी की प्रेडिक्शन नते मधु बीजेपी सर्वे तो रुबु नते अदर कमेंट अखोई की अनिमंग माइ पाकनी ने आइन थमजरी बिसी ओके बीजेपी अनिमंग चिंग से नंबर 2 दा तामोन सागी फेडरल स्ट्रक्चर की इश्यूज अमा लाकपदु मधु डिबेटेबल ओय मधु अखोई डिबेट तोगम थोई फेडरल स्ट्रक्चर सी अखोई मपांग कलहनिंग बगे अखोई वाकल बीजेपी दे लई अदुना बुनि हान सिदसु अखोई अदुगी फोरम अमा सु रीजनल पार्टी की तोंगनबदा कोई दम हाइनगी बदु अखोई बीजेपी की नेशनल पार्टी हैविंग ए रीजनल आउटलुक हाइदना अखोई इंटर स्टेट काउंसिल सेम्बा हौकिबा मतम की गवर्नमेंट का अखोई खेनाबल लेरंगनी जीएसटी काउंसिल सेम्बा काना चीफ मिनिस्टर में आगे पार्टिसिपेशन अदुब अखोई की लेजरीब रिसोर्स कदाई द मुंगरकपगे हाइबा कान स्टेट का सेंटर का कदाई द मुंगरकपे हाइबा कान लास्ट फंड द मुंगनी फंड की पोजीशन से तारक्तब कांदा मुक्ना बसे दुम थोई बेंगोल ले येंबिउ वन टाइम मोराटोरियम तोबिउ हाइबनी ममता बनर्जी ना हाइदि मोई तोलिब सेंदोई कोपिउ हाइबनी ना चही अहु मरी थंगदर तोबिउ हाइबनी चंद्रबाबू कदाई द मुंगना रे स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दा मोई पिहम थोक पैसा दु मोइदा ट्रांसफर तोबिरो हाइबनी सुमाई तौदना फेडरलिज्म की इश्यूज लाप कांदा अखोई इंडिया की लेजरीब लिमिटेड रिसोर्स दगी अखोई पुनम येलगा सिस्टम अमदा मागी 14 फाइनेंस ने लेपंबा नत्रगना आरबीआई ने लेप गाइडलाइन दुगी मनुंग चन्ना अखोई की स्टेट सिंग फंगम तो पोजिंग जे फंगगा लाकपनिना हौजिक फावबदा फेडरलिज्म अपांगन कन बाय फिदि वी अखोई की बीजेपी नसु अखोई याम थाजै अदुमंग अखोई पार्टी कमिटमेंट मागी अखोई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन दे अखोई इकोनॉमी पावर से डिसेंट्रलाइज तौगदबनी हाइदो याम सेंटेंस अमा याम सेंग यावी अदुमंगना हौजिक फावबदा मोदी सही मंगा पांत्रे मोदी की सही मंगा से पेंदब अइगिना लुपा 10 डिमांड तौबद अइ फंगी मतंग नि कोइन थमजरी फिसे अखोइन उजब मीडिया दा पब्लिक डोमेन दा लेरो वाफम दे लुपा 10 डिमांड तौबद 10 फंगतब अनि पिरकपदा नत्रग लुपा 3 पिरकपदा मदुगी 10 दु यौदबगी पेंदबगी कन्फ्लिक्ट अमखक लाकपा अदुगी एरिया खरसु दुम लई अतैदि मतम इलेक्शन नि मतम दा प्रोपेगेंडा गी विन हाइनरक पोइन तौ एदुना फेडरलिज्म की ऑफम सेना पांग कनबा मदु बीजेपी न दुमक थाजै नॉर्थ ईस्ट सु नेदा गी इश्यूज अमखक लाकतना अखोई समना हरकांदा अखोइना यंगजबसी कनेक्टिविटी से अखोई के दिल्ली के लेब पॉलिटिकल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी अखोई की ट्रांसफॉर्मेशन अमखक अखोई लाकपगी ममी अमखक ताबा मरमदी अखोई द खेनाबा अमखक उबो फंगबा अखोई की ट्रेन अमखक लाई ट्रेन अमखक लाई जे हाजिन मनते समना हरकांदा हौखिबा कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर सिंह मणिपुर सु योरमदना मागी टेनर लोइसनखिबा यावरी तौरम थबक अदि हाइनगिब थबक हुजिक एकता अखो इश्यूज अमख पोंगोंगों साना पुरा हेक्ता थुगाइरनी गाइना वा लौरम कांदा अखोइना कमिटमेंट अमख पीगिबा मदुगी थाजबदुदा सेंट्रल गवर्नमेंट हाइदि बीजेपी लेड गवर्नमेंट अखोइ मोदी जी न पीब थाजबदुदा नॉर्थ ईस्ट की हुजिक लेब पर्सपेक्टिव स्वाइ फावबददी अखोइ बीजेपी न नॉर्थ ईस्ट की इंटरेस्ट मणिपुर याउन स्टेट पुनमक की इंटरेस्ट की मियाम की इंटरेस्ट से अखोइ ngaga अखोइ चटली हाइबा अदु चपदुनसु अखोइ मसिंग याम सिट अमख हाइंदकी लाइबा पार्लियामेंट इलेक्शन सिदा रिफ्लेक्ट तौगनी मे 23 दा मदु रिजल्ट तो अखोइ ngaiminnaraga हेन फब मैंडेट अमा अखोइ पिरकपदु अखोइ पुनमकना रेस्पेक्ट तौगनी ओके होजि फाउगी वनटी प्रिडिक्शन से दा अदुमक बीजेपी नत्रगे एनडीए की अलायंस से ना याम चाउना थंपिंग मेजॉरिटी फंगबगी ममितारी अदुबो असेंगबा मेजॉरिटी फंगब्रा फंगदबरा कर्म मखल की अलायंस लाकपगे कर्म मखल की permutations and combinations of political parties lakpage haibududi me kurumdogi me khalgi masing thiban mit haido pasida khangani on den ngasi wanadi manu hongi tharamsi matang sai losen jerge ngasi tharamsi ta oja chidananda oja Mobi amadi oja Hemochandra lengber tur ngasi tharamsi ba thwa happy kibam di mapung phan gi tamta oja hum amukan tha sa punukchari appreciate your joining masin ngasi manu hongi tharam ngasi ge recent se karam to bi ba ko khan bir pa agani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pa agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumja